Dumelang bahaeso le amoetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2. Empa ha re qale pele ka dihlooho tsa tsona. The president, having been summoned, should have appeared in the criminal court. Potso ya ho ba molaong ha diqoso tsa poraefete kgahlano le mopresidente Cyril Ramaphosa e bile ka sehloho mphepetsong ya hae ya semolao. So the matter has now been postponed to next week Tuesday to allow the state to conclude its investigations that are related to their formal bail application. Nyewe ya bobodu le manyofonyofo kgahlano le mohlanka wa mehleng wa dikgokahanyo wa Kaizer Chiefs Louis Shakwane mofumahadi le mora wa bona e kgutliseditswe morao. Re thakgola semmuso ka ditaba tse reng potso ya ho ba molaong ha diqoso tsa poraefete kgahlano le mopresidente Cyril Ramaphosa e bile ka sehloho mphepetsong ya hae ya semolao. Potso e salang ke hore na molao o dumella lekgotla la ditseko tsa baahi ho mamela nyewe e hlahletsweng lekgotleng la dinyewe tsa ditlolo tsa molao ya moo mopresidente Cyril Ramaphosa a phepesang ho qoswa ka tsela ya poraefete. We well know that the procedure that is followed in the criminal court is very different from that followed in the motion court. Yes. What he is asserting is that the president, having been summoned, should have appeared in the criminal court. Advocate Ngwako Maeneche o re ho ya ka molao mohato o latetsweng ke mopresidente Ramaphosa o nepaetse. The whole jurisdiction is about power. It's about whether the legislation allows the civil court ever to find itself enjoying the power to determine a matter which emanates criminally. Leqwetha la mopresidente wa mehleng le phaeletse ka hore ha iso ka e ba nako e nepaetseng ya ho sekaseka metjha e lokelang ho latelwa. We say that the applicant is in the wrong court for two separate reasons. The first being what my learned friend eloquently put out, in other words, literally the question of the forum. We are just in the wrong forum. Mopresidente wa mehleng Jacob Zuma o qosa mopresidente Ramaphosa ka ho ba le kabelo ditaleong tsa ho phatlalatsa direkoto tsa hae tsa bongaka nyeweng ya hae ya bobodu e ntseng e mamelwa ke lekgotla le phahameng la dinyewe le Pietermaritzburg KwaZulu-Natal. Ka o le leng re fumana hore ho boetse ho bile le tiehiso nyeweng ya Senzomeiwa ka ha maikutlo a ne a tsepamisitswe kopong ya paki e ntjha ya ho thibela kgaso e otlolohileng ya bopaki ba yona. Moahlodi Chifu ya Maumela o kgutliseditse nyewe ena morao ho fihlela hosane ha a tla be a dia kahlolo ho yona. Ka motshianong wa hola mabeta e bile le molai ya thubileng tjhankaneng Thabo Bester o ile etsa e ka o hlokaetse ya ba o tswa tjhankaneng ya Mangaung e Bloemfontein a pere uniform ya G4S. SABC e hlophisitse tlaleho e ka batshwaruwa ba bang ba bahlano ba thusitseng Thabo Bester ho thoba tjhankaneng. Molatofadiwa wa ntlha Senwe Matshwara o beilwe mo bogareng jwa leano la go tshabisa Bester. Mosupi wa puso o boleletse lekgotla tshekelo gore jaaka mookamedi wa batlhokomedi Matshwara yo e leng modiri wa kgale wa G4S o refosane nako ya go dira le modiri yo mongwe bosigo jo Bester a ngwegileng ka jone. Mo affidaviteng ya gagwe Matshwara o boleletse lekgotla gore o na le dingwaga di le 5 a nna kwa ntlong ya gagwe mme ga ana maikaelelo a go tshaba go tsena Tebo Dipholo. Lekgotla le utlwile fa Dipholo a na le seabe se segolo go tlhotlhomisa gore setopo sa ga Katlego Bereng se fihla kwa cell 35 kwa Bester a neng a kwaletswe teng. Ke fumantshitswe lesedi la hore accused number 1 o dona tsebana le motho deceased. Go itsege go le gonnye ka seabe se Motanyane Masukela a nnileng le sone kwa ntle ga gore ke ene yo o thusitseng Matshwara go ntsha TV stand e go thweng e netsentse setopo sa ga Bereng mo koloing. Ka ntlha ya go nna le seabe Tiego Makgotsa o duetswe dikete di le 14 mmogo le molatofadiwa wa borobedi Natasha Jansen. Makgotsa o ne a dira mo phapusing ya go laola dikhamera. Then Mr. Dipholo took the cops in. As one enters the Broadway. Balatofadiwa ka go thusa Motshwara go ngwega, go kgoreletsa tsamaiso ya molao, bonwenwe le go hena setopo.
Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Mohlanka wa mehleng wa dikgokahanyo wa Kaizer Chiefs Luwichakwani, mofumahadi wa hae Susan le mora wa bona Kgopotso ba hlaeletsa kgutshwane lekgotleng la dinyewe la ditlolo tsa molao la Palm Ridge moo ba tobaneng le nyewe ya bobodu le manyofonyofo. Chakwani eo e sale a le paleong di le molemo o tshwerwe maobane tshebeletsong ya lepato la Alex Chakwani Pretoria. Chakwani eo e sale a le paleong o tshwerwe ka la bobedi Thapama. Yena mofumahadi le mora wa bona ba tshwaretswe bobodu manyofonyofo lo pata mohlodi wa tjhelete ka hodimo diranta tse dimilione tse 30. At this stage, we do not have a prospect of any more arrest unless the investigation leads us to link more suspects to the activities that were conducted fraudulently. Mora wa Chakwani e leng Kgopotso o ne a tshwarwe ka 2018 a ntolokollwa ka beile yaba o ipha diminyane. The matter has now been postponed to next week Tuesday to allow the state to conclude its investigations that are related to their formal bail application. As a state, we will be opposing bail, citing amongst others that the accused before court are flight risks, as the prosecutor has alluded before court. Remember that at the initial stage, when this trial started, we only had accused number one, Kgopotso Luwichakwani Jr., and he was then granted bail of 75,000 rands in March of 2018. Then the trial resumed, and as in when the matter was continuing in court, he then absconded and never attended court. Ba quswa ka boraro ba bona ba tla tswa ba ntse ba le ditlamong ho fihlela ba hlahella khotla hape. Ratela pele le tona la dikgwebo tsa mmuso Pravin Gordhan le re boitshwaro ba mohlanka wa mehleng wa phethahatso wa Eskom Andri Director ke sesupo sa tshenyo ya lebitso le ho pata o hloleha ha hae ho phetha mosebetsi ka ra Eskom. Gordhan o hlolehile o fana ka mabitso ha fatwa dipotso tse malebana le menyenyetsi ya Director e reng hona le batho ba nkgang lefotha bobodung ba Eskom. I am not going to implicate or smear the reputations of others without credible evidence and verifiable facts being provided. Intelligence dossiers, as some of you might remember, Gordhan o boletse hore Director o bontshitse tshebetso e fokolang ka ra Eskom. For those of us that were activists during the 70s and 80s, reminds us about what the state, apartheid state, in particular PW Botha and company, utilized to mobilize white voters at the time. Ditho tsa parlamente di botsitse Gordhan hore ke hobaneng a sa latela metjha e nepaetseng ka menyenyetsi ya Director. There's nothing on the table which says the allegations that were made by the CEO of Eskom were pursued. Lekala le ikgethang la diphuputso e leng SIU le boleletse Sekgopa hore le ntse le fuputsa tlaleho ya lekala le ikgethang la mautlwela e hlophisitsweng ke Director. Approaching the company that investigated, that is if the report cannot be found anywhere, so that we can subpoena if need be the said report. Ka bobedi Gordhan le Eskom ba boleletse Sekgopa hore ha ba so bone tlaleho ya poraefete ya mautlwela ya Director. Moire boela go amohela ba bang ba ai ba Mamelodi ka botjhabela ba Pretoria ba santse ba emetse ho iswa dibakeng tseo e saleng ba ditshepiswa ke masepala le lefapha la phumantsho ya bodulo la province. Sena ke ka mora hore matlo a bona a sengwe ke dikgola tsa nakong e fetileng. Lefelo leno le aparelwa ke merwalo la kgafetsa jaaka mo malobeng batho ba le bantsi ba ile ba amega mme ba latlhegelwa ke magae. Go le jalo masepala wa Tshwane o sa lo solofeditse go bonna batho bano manno a bolokesegileng. Fela go fitla ga jana malapa mangwe a santse a kopanetse holo eno metsolofelo ya gore ba tla bona thuso e ntse ngotlega letsatsi ka letsatsi. Re kopela ba re chief tega mo ba re nyakele pleke rona di teneng tsa rena cause a rena le privacy. Ma ba mithinini ba re ka mogolong a kuna batho ne na le tei ka mogolong le nyaka masepala a te a re thusha le 50 cents. Lefapha la Kago ya Matlo la re lenaane la masepala la go fudusiwa ga batho bano
le simolotse go latela dikopano le baagi fela baagi ba re ga ba budiwa sepe ka seo. Re ba surprise because ga senke ba bua mo gore na like sa le ba re emisha gore no ba tla re relocation e thoma go starta ba communicate le leadership from all 7 squatter camps. Lefapha la re lenaane le diegisitswe ke mathata a ditšhelete, tlhokego ya lefelo leo le tshwanetseng, kgolo ya metse le go ikabela mafelo a bonno ke baipei. Fela le tlhalositse gore lenaane leno le tsweletse. The province and the city are currently finalizing the funding and gazetting of additional funds for the city to do further site clearances, relocations, and procurement of rudimentary water, sanitation, and waste management services. Go le jalo matlo a mmalwa a sentswe ke diphefo tse di matla ka mosupologo kwa Winterveld 10 Morgan. Our own disaster management in the municipality has promised to assist these people with plastic sheets, the mattresses and the blankets. But currently these people, they cannot be taken to shelters because they have been accommodated by the relatives and the neighbors. Masia a re ba lefapha la ditsela le bone ba tlile go sekaseka maemo a tsone. Molemone motho SABC News, Pretoria. Ratela pele ka ditaba tse reng basebetsi ba tshebeletso ya dibese tsa mmuso ya Northwest Transport Investment ha e sa le ba dutse ka ntle dikantorong tsa mmuso tse Mahikeng mo ba tsekang ho lefsha meputso ya bona ya dikgwedi tse pedi. Bakgweetsi ba dibese tsa NTI ba letse kwa ntle ga dikantoro tsa puso mo Mahikeng ba ikuela gore ba duelwe. Badiri bano ba re ba ne ba amogela halofo ya dituelo tsa bona ngwaga e fetileng mme jaanong ba na le dikgwedi tse pedi ba sa duelwe gotlhelele. Ka ile re bona re robetse fa go boima hae se se direng gore roba le mo ke pressure e re na le yona go batsweding ba rona go malapeng a rona di policy di lapsitse a rena maupi mafela kgwedi a payar ra ikopela ebile re kopela re tlo ba payitse pedi. Badiri ba re tsamaiso ya NTI e phutlhame ba re dibese di senyegile go akaretsa eo ba tlileng Mahikeng ka yona go tswa Hammanskraal. E banga we hore operation ha e teng total a gona bus e tsamayang e re bolela gona bjano. We've been suffered re berekile 2 months re save a company for regular subsidy. Re tsela di diesel ana bana ke dali di lipi tse di ngolong a di go fa ke mang. Re sa lefo badiri ba re madi a bona di pension le ya di medical aid ntse ya sa fetisediwe kwa ditlamong tse di maleba. Setse re na le nako e ntšinyana ba go tšhelete tsa rona tsa di provident fund ba sa di ise go tshwanetseng go teng. Re na le nako e lekanang 18 months e o tshwanetse gore ba re patele tšhelete a teng a ba so re patele yona le tsona di medical aid tse ba di hoa di go tshwanetseng go teng. Setheo seno sa NTI se na le kgwetlho ya matlole ebile se ne sa kopa tsereganyo ngogola. Puso ya province ya re itlile go dira ka natla go bona madi a go duela badiri bano. Se segologolo se tshwanetse re tsenye tlhogo tsa rona mo go sone ke go bona lotseno kana madi gologongwe a ka duelang babereki. Lefapha la dipalangwa le ne la ya kgotlatshekelo go lopa gore kgotla e sutlhe kontraka ya motsamaisi wa setlamo se se thusang dikgwebo gore di se phutlhame kgotsa business rescue. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Re boela go amohela mui ba ba Sekhukhune Limpopo ba tletleba ka hore merafo e tikolong ya bona ha e bathele menyetla ya mesebetsi le dikgwebo. Dikampani tsa merafo jwale di nkile mohato wa tshwarela baahi ba Steelport dipontsho tsa matsatsi a mane. Dikampani tša meepo tša go akaretša Glencoe, Samanco, Anglo American le tše dingwe di be di le gare di boledišana le badudi ba metse yeo ba epago gona tikolegong ya ga Sekhukhune. Ke mabakeng a mmalwa fao badudi bao ba ditšego patoreng ga meepo ba ipelaetšago meepong e le ge ba nyaka mešomo le dikholego tša kgwebo. Meepo e re mabakeng a mantši badudi bao ba ipelaetšago ga ba na mangwalo le bokgoni bja maleba gore ba ka thwalwa. Barutwana ba go feta dikete tše 4 go tšwa dikolong tša tikolegong ya ga Sekhukhune ba filwe tlhahlo ya dithuto tšeo ba ka di šalago morago tša go sepelelana le meepo. E tlo thuša bana ba rena lekgono gore ba kgethe mešomo ya go fapana ka gore di-manage lekgono di tlišitše metšhini e mentši le dikhamphane tše ba šomang le tšona tša go ruta bana ba gore ge o nyako latela engineering goba mining
na ke di-subjective o ka di tšeang. O tla lemoga gore yona taba eo ya bana ba mobo re ile ra e tsitsinkela ra khwetša gore go bohlokwa gore ge o le ngwana mobo e be go bane o na le thuto ye itseng ye tlo go kgona gore e go kgontšhe gore o be part ya rena dimai. Barutwana go tšwa dikolong tša go fapafapana go tšwa tikologong ya Sekhukhune ba re ba hlohleletšegile gore ba šale morago dithuto tša go amana le meepo. Nna le mpone ke tse di-pamphlet tse ke tša mining and di go gile shedi ya mahle ke rata go topana le nne ke tsene ka gare ga mine ke bereka. E ke gola ke batla go ba pilot mara le hone ke tsile mo ka lemoga gore go na le cost dingwe tse le gore nka kgona go ba tsona. Go jwale ke decidile go ba electrical engineer. Meepo e re tlhapi yeo e bile go badudi ba kgauswi le meepo e ile go ba thuša ka go ba fa menyetla ye mekaone-kaone gore ba kgone go tshwalega meepong ya kgauswi le bona. Nna ke Koditse Motabo wa ditaba tša SABC Stelpo. Batjha ba feta 200 ba ne ba ngola dintlha ho nka motjheso wa barutwana le ho hlwekisa dikolong nakong ya sewa sa COVID-19 ho phatlalla le masepala wa Mangaung o Free State ba re ba ikutlwa ba lebetswe ke lefapha la thuto ka ha dikontraka tsa bona di sa ntjhafatswa ngwahola. Dilemong tse pedi tse fetileng batjha bana ba ne ba thabile ba nahana hore mathata a ho hloka mosebetsi e se le pale ya maobane, empa mothating ona ba iphumana ba dutse hae hape. Ba re lefapha la thuto le ba lebetse le ha hoja ba bile le kabelo e kgolo ho netefatsa hore dithuto di tswela pele tlasa maemo a boima a dipehelo tsa COVID-19. Ha ba se ba jeka ba re jwetsa hore ba terminate di-contract out of the blue rena re sa tsebe gona mabaka ke a feleteng ha re ba latella. So then ka ikutlwa ke se ke swabile. Ke kopa government is into right. So ba re fe tšhelete ya rona eo ba re gopileng yona e ne ba tlamehile ba re fe di 3.5 so ba re fe di 22,000 tsa rona each everyone. Ka mora ho leka ka makgetlo ho fumana dikarabo lefapheng la thuto mokgatlo wa ditokelo tsa baahi wa namola phareleng ena. Ene bana ba tlamehile ba fumane 3,500 empa mmuso ke ba fa 2,500 ke bobodu ba pele. Number 2 contract ya bona ne ngwetswe ka pene. Number 3 mme a tswileng ene le mo primaire kgetlo la pele o ne a tshepisitse gore ba tlonkiwa permanente. Ho sa le jwalo lefapha la thuto le re batjha bana ba ne ba hirilwe fela ho thusetsa nakong eo ya sewa sa COVID-19. Dintho ya hore ba tlo hirwa permanent mo ba aleja hore mo premier wa mehleng o shulo jwalo rona re lefapha a re awe ka ntho eo. Le ha ho le jwalo mmuso o a dumela hore o ntse o hloka ditshebeletso tsa batjha bana dikolong empa ha hona matlole a ho ba hira hape. Jala re bone hore mebaraka e sebeditse jwang thapameng ena ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta e bontshitse ho fokola thapameng ena ka mora hore e ntlafale o seng. JSE e kwetse mebaraka e fokola ha e ne e kwala hore nya bohlano thapameng ena. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle mme e ne e rekisa ka $75 barele. Ka o le leng sehlopha sa marumo Gallants se tswile dipapading tsa mohope wa CAF ka mora ho hlolwa ke Young Africans ya Tanzania ka dintlha tse 4 ho e lengwe. Sephetho sena sa dintlha se kenyeletsa loto la pele le la bobedi la dipapadi tsena tsa se ka makgaolakgang. O ka boela fumana ditaba tsa rona ho YouTube ka ditaba ka SABC ditaba-dikgang. Facebook account ya rona ke ditaba-dikgang_, athi Twitter ya rona ke @ditaba_dikgang. Atho ka boela wa romela video ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 073 818 0674. Ba iso moifo ditaba tsa Sesotho o yentse o lekane phirimaneng ena buela kopane lona hape hosane ka hora ya bobedi ditabeng tsa DTT. Bulepi bo latela ke o taba. Moya ke tebogela ke bela hape go dibedise go semontsatsi la ka jeno ke tlhalosa gore dipula re lebeletse mona diprovinseng ya Leba Bophirima ho ya jalo dibakeng tsa ntsa Waterberg ka hare province ya Limpopo ntle le mono ha re shebile dibaka tsena tsa Kapa Bophirima ka sala hona Kapa Botjhabela re lebeletse pula mo bopumone ka dibaka tse mabapi diperesente tse 30 ho isa wa tseletseng
e tla re he ha re sheba tsatsi la go sane go tla no tswele pelo ba le pula dikarolong tseno tsa Kapa Bophirima le Kapa Botjhabela go ya jalo Kapa Leboya go kena jalo dikarolong tsa bo Freestata go ya jalo Mpumalanga e ka tsela ka ona ka bo Limpopo mme he ha re shebile gona motsimo tsatsing la go sane ge lebella gore go be le dipula e tlhengile mataholo e tla be le pula e boyang sekwele ntse re gopola gore dipula di nile ka mataholo matsatsing a mmalo a fitileng e tla re he ha re sheba gona ka hare go province ena ya Freestata o tla bona maemo a phodileng go tle ka province ena di tla fitla maswa ba motsomong mana Velcom maswa mabedi man Frankfurt ha le sa Solberg be maswa mabedi mme a re shebile ka hare go province ya Bophirima teng ka bela province ya Bophirima le yona e be le maemo a phodileng di tla fitla maswa mabedi a motsomedi mona o Tostal maswa mabedi a motsomedi Lichtenberg ha le ka bana ka Mahikeng ka Bothoska go tla bo batla futumetse mme a re shebile ka kwano ka province ya Gauteng province ya Gauteng tla ba le maemo a phodileng di tla fitla maswa mabedi a motsomong Vernageng ka sta le hona Johannesburg a ka bana ka Pretoria e tla batla maswa mabedi a motsomedi mme he ka hare go province ya Limpopo teng re ka lebela go be le maemo a phodileng ka ulong tse bo hareng mona polokwane tla fitla maswa mabedi a motsomedi ntle le mono bolo wa province o tla futhumala tla fitla maswa mabedi a motsomong ka bana ka motse maswa mabedi a motseletseng mona to ya ndo ha ile ka hare go province ya Mpumalanga re shebile ba ka tsema balane ka mane ka sekukutse tla fitla maswa mabedi a motsomong bombela tsa maswa mabedi a motsomene go tla bo futhumetseng pa he bolo wa province go tla ba le maemo a tleng a phodile e tla re ha re sheba ka hare go province ya Kapa KwaZulu-Natal teng re ka lebala KwaZulu-Natal e be le maemo a phodileng tla fitla maswa mabedi a motsomong na Ditaba respect fela go tla ba go futumala mana sebakeng sa Lady Smith mme ka hare go province ya Kapa Botjhabela teng re ka lebala province ya Kapa Botjhabela e be le maemo a tleng a bata re gopola go khubule mohatsela le tla ba le fitile province ena mme ka bane ka province ya Kapa Bophirima le teng go tla bo bata ge ntse go gopola go khubule mohatsela tla ba le fitile ka go province ena fela go tla batla go bona maemo a phodileng di ka lo ntsa go Fredendal ka tsama shoma mabedi mme ka hare go province ya Kapa Leboya province ena le yona e tla ba le maemo a batang ge shebile ka lo ntsa bo Sutherland e ka tsela ka bana ka bo Calvinia le hona Springbok empa he ha re shebile ka bana ka Appleton ge betsa re shebile di bakeng tsa bo Kuruman le hona Kimberley go tla bona le maemo a phola phodileng mo tsena tsa bo lepikidi ba kana ya khala ya